Premika. ସାଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଦାସର ଖାଇବାକୁ ଭୋଜିକି ଯାଇଥିଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତତେ? ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତା କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଥିଲା ଆଉ ତତଲା ପେଜ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ ଫଟା ରସିକ ଆସିଲେଣି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ଆର ସାହିର ନକ୍କି ମାଉସୀର ଝିଅ ଏଇ 3 ଜଣ ତା ହାତ ଧରେଇଥିଲେ। କି ମାଡଲ ଓପା ଅଦା ଛେଚିଲା ଛେଚି ଦେଇଗଲେ ଏ ଆଖି ଦେଖି ପାରିବନି। ମୋ ନା କୀର୍ତ୍ତନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ଫଟେଇ ଦେବି ତମ ଲଣ୍ଠନ। ଯା ଯା ବେ ମୋ ନଠଣ ଫଟେଇବୁ ତୋ ନଠଣ ଫଟେଇକି ତେଲ ବାହାରିଯିବ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପାରି ହବନି ରେ। ଅରେ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ପୁଅ ବେଙ୍ଗ କୁଅରେ ରହିଲେ ସେ ନଦୀ ପାଣି କେମିତି ଦେଖିବେ? ଚାଲ ବେ ଚାଲ। हेलो जानू तमें खाली जो किस देल ना मो देह पे सिरी सिरी हो जाऊँ। स्पीकर ऑन कर आम टे शुणु। हेरे बिलेई मुहा रास्ता ऊपर कुकुर छुआ चली जाउथिला ताकू चू चू करी डाकुथिली तू भाबिले को किस्त होजी। हेरे बिलेई मुहा तू एटा आ सपन देखेनी सतरे कौन आम एमती बाड़ुआ रही आम उपर कौन दुब चाउल पड़ो ना सतर कौन गाँ लोक कह कथा आम कौन हताश से प्रेमिक बुझलु सांग सालेपुर रसगोला जी खाई सी जानी जी न खाई सेमती आमरी भाया भावुची केबे खाइब। अरे सांग आम तो फटा कपाल बे झीटा झील गोटे भाउज भी आम प्रेम पटिले सतरे कौन तू भाउज उपर एत लोग मिले किए छाड़ुची मूलरू गोटाए केरानी नहीं बालिया माछ को आशा। सांग सांग देख 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 गोटे लांघ मारे जाऊँ। भाई मो दादा मो पीसा मो मौसा ये मालटा मु पटे मत टे साहस दियो रे। अरे अरे आम तोर दादा पीसा मौसा केते लेलु? अरे कथा कौन कि साड़े देखिकी आड़े माड़ी जाऊची। हाय एक्सक्यूज मी बेबी। हाय बेबी तू बोलू तू बोलू मोर दरकार नहीं छाड़ 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 छाड़। अरे सांग से काली तू जाइतला कौन एपन फेरीनी से झील कौन सियाड़े पटई रहीगला ना कौन के जानी से सांग आइलानी सांग आइलानी सांग काली कौन घटना घटिला? घटना ना बाल शला तमें मत आगू ठेली देल पछरे कहल भाई आम अच्छु आउ टिके जाइते सीधा सी मत ठिया ठिया रेप कर दी था। भाई घटना किसी बुझीगलानी घटना शला मु भावुली से इलिशी माछ ले देखला बेलू बेंग फुला ना तुम मान बुद्धि में पड़ी ना मु चलि मंदिर जीवी से मांडू मानसिक कर। अरे रह सांग रह जा चल
कौन कुकुड़ा मते कुकुड़ा भले डाकुच अरे माँ मु कौन भिकारी मोर गोटे काम कर तू मु पाठ पढ़े मु काम फाम करेनी अरे माँ तते काम करिया किए कहला हाँ नहीं माँ तो दीदी की क्या कष्ट नहीं दे तू दीदी दीदी से फोटा कागज से देले की देले शर्ट फोटे दीदी से फोटा ମୋର ଭୂମି ଓଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ପୁଣି ମତେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଦବ ମାଲଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ए भाई कहीं केमती आनी बाड़ेल तुम ना कौन तुम घर कौटी ମୋ ନାଁ ଗୁର ମୁଁ ମାଲେ ପିଏ ସର ସର ମୋ ଘର ହଇରାଣ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ହଇରାଣପୁରଟା କୋଉଠି? अरे एतिक जानिनु हईराणपुरटा बा दगंजपुर पाखे ଭାଇ ଛାଲ ଛାଲ ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ ହଉ ରେ ଭାଇ ଯା ଯା ତ କଲୁ କଲୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଣି ବାଡ଼େଇଥିଲୁ ତୁ ଏମିତିଆ ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଠି କରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ନ ବାଡ଼ା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଅବଡ଼ ହେଇକି ରହିଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହ ଆମର ତ ଫଟା କପାଳ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଭାଇ ତମ ମାଣ୍ଡୁ ନୁହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଶନର ଯାଉଛି ହଁ କହିଲୁ ସତ କହୁଛୁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ମୋ ବୁନୁରି ମୋ ବାନୁରି ମୋ ଏଣ୍ଡୁରି ତୋ ଋଣ ଦେବେ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ଋଣ କଥା ଛାଡ଼ ହବ ତମ ମାଣ୍ଡୁର ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୋର ଫିଟିଂ ସେଟିଂ କରିଦନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଡ଼ିକି ମେଞ୍ଚଡ଼ ଛୁଆ ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିଯିବ ସେ କହୁଛି ଲଭ୍ କରିବ ଯଦି ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା ଲୋକ ଦିଦିଟା ଗୁଆଳେ ଗାଈ ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଯଦି ଗାଲ ଚିପନ୍ତା କ୍ଷୀର ବାହାରନ୍ତା ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହବ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ବେକାର ମାଇଲେ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଭାଇ ଯାଉଛି ଏଇ ଚାଲ ଯିବା ଭାଉଜ ଗଲାଣି ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖିଆ ଆସରେ କାଇଁ ମୋ ବାଟ କରିଛ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି ମାଛ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଥରେ କହିଦିଅ ଛାଡ଼ିବିନି କେବେ ତମ ହାତ ଛାଡ଼ ମତେ ବି ସେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ କହିଆସେ ନଈରେ କୋଚିଆ କତ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି ଛଟପଟ ମୋ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ତୋର ଗୋଡ଼ ହାତ କାଉର ରଙ୍ଗ କଳା ତୋ ଭାଇ ହବ ପରା ମୋର ଶଳା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି କାଇଁ ଫୋନ୍ କଲନି କାଇଁ ତୁ କୋଉ ମିନିଟା କି ତତେ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ହେଇରେ ଘୁଷିରେ ମା ତୋ ମୁହଁ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଦେଶୀ କୁକୁର ଧରି ଭୋ ଭୋ ହଉଛୁ ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଛାଡ଼ ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼ ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକା ଏ ଝିଅ ଏ ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ପଛପଟ ଚିତ୍କାର କଣ ତ ଶୁଭୁନି ଲୋ ଝିଅ କାଇଁ କା ପଛପଟେ ଫାଟି ଯାଇଛି କି କାଦୁଅ ନେସି ଦେ ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକା